Salam aleikum i lijep pozdrav. Besplatna energija. Da li postoji ili ne? Postoji, naravno, uz određena ulaganja. Naime, sunčeva energija je besplatna energija. Energija vjetra je besplatna energija. Energija vode ili struje vode, kako god hoćete, je besplatna energija. Energiju ne možemo imati samo od sebe. Da bi energiju samo možemo pretvoriti iz jednog faktora u drugi. Sunčevu energiju možemo pretvoriti u toplotnu energiju, u energiju električnu, isto tako vjetar možemo pretvoriti u električnu energiju i naravno isto i vodu i tako dalje. A da bi energija sama od sebe postojala, da ništa ne kupimo, ne uložimo, nema od tog ništa. Prema tome, najčistija energija je energija sunčeva energija, koja nam je na dlanu i koju imamo na pretek, koju možemo koristiti, naravno, 300 dana u godini. Evo šta nam je potrebno da bi jednu takvu, jednu malu off-grid sistem da nam služi. Šta nam je potrebno za to? Pogledajte. Jedan fotonaponski panel, u narodu zvani solarni panel, regulator punjenja, pretvarač koji će nam pretvarati struju sa 12 V na 220. Ovaj sam danas dobio pa ćemo da probamo da vidimo da li radi i kako. I akumulator, bar jedan, odnosno baterija. To je ono što bi nam bilo potrebno za ostalo. Sitnije stvari, kablovi i konektori i tako dalje. Pogledajte u nastavku kako ćemo to da montiramo da funkcioniše. Prvo što treba da uradimo jeste pripremimo kontroler. Tu nam je inverter i dovest ćemo napojni kabel sa solarnog panela na kontroler. Kod mene ovako na ovim ne vidite. Imamo ovdje lijepo solarna ploča gdje dolazi baterija, kontrolna lampa. Ja bi trebao tu panel, ali ne smijem panel kopčati, moramo prvo bateriju skopčati. Strogo voditi računa o pozitivnom, odnosno negativnom polaritetu. Ovo je negativni. Kabel sa baterije prema kontroleru 6 kvadrata najmanje. Ovo je pozitivni. Stavit tako. Ovo je negativni. Evo, pokaziva nam napon 12,9 V. Dakle, znači da je baterija skoro puna. Sad ćemo fotonaponski panel. Ponovo vodimo računa na polaritet. Ovdje između panela i kontrolera treba da imamo negdje DC osigurač. Ja ga nemam, trenutno ne mogu da stavim, ali to treba obavezno da se postavi na ovaj kabel, dakle da uvijek možemo mi isključiti elektranu. Evo vidimo da panel puni. Ovo je solarni panel koji je od 150 W, 12 V. Idemo dalje da vidimo. Trebamo da povežemo pretvarač napona. Ovi su kablovi došli uz pretvarač, to je 6 kvadrata. I oni se montiraju jednostavno.
uvijek nam je plus pozitivni polaritet označen sa crvenom bojom. Tako da tu ne možemo lako da pogriješimo. Negativni crnom naravno. To smo pripremili. Najbolje pretvarač da ide na bateriju, na akumulator. Ovaj panel koji ćemo da prespojimo na ovaj mali sistem. Naime, to je panel, može se da vidimo ovdje. Evo vidimo da je 150 W i 18 V, 8,4 ampera. Da li ovaj panel može toliko dati, ja nemam pojma. Izgleda mi mali, ali kad pogledam fotonaponske module nisu mi kao na ostalim panelima. Jer tehnologija je uznapredovala tako da sve novi paneli su manje površine, a snagu imaju veću. Kad su prvi bili ovi paneli, oni su imali veliku površinu. Recimo panel nekad od 150 W bio je duplo veći nego ovaj. Ali evo, to je. Idemo da testiramo, da vidimo kako radi ta naša besplatna struja uz malo uloga na početku. Ovaj pretvarač koji je 1500 W, evo, znači DC 12 V na AC 220. Dakle, tek od pretvarača nam je AC struja, a sve do pretvarača je DC struja. Tako da i ovo je pretvarač koji je namijenjen za, nije profesionalni pretvarač. Dakle, ona može poslužiti za kratke upotrebe. Nije za 24 sata da radi, nego povremeno kad nam treba 220 V. Zašto? I neki aparati neće da radi na ovaj pretvarač, jer je ovdje modifikovani sinus. Nije čista sinusoida, nego kvadratna sinusoida. Kao na drugim, to ćemo pokazati u nekom drugom prilikom o profesionalnim pretvaračima. Dakle, da provjerimo prvo ovako naše ove žarulje, LED sjelce. Evo, 220 V. I zanima nam sad i ovaj pretvarač, da li će on nama napon da nas smanjuje na 216 V, tako. Dobro. I sad ćemo da zamjerimo žarulje, da stavimo iz bezbjednostnih razloga ćemo izdvojiti ovdje napon, pošto nisam stavio osigurač. Uvijek treba da imamo, da se osiguramo sa osiguračima. Dakle, šta je još bitna stvar? Ovaj pretvarač mora da bude uzemljen. Dakle, treba da bude uzemljen i on isto kao i solarni panel. Kilo solarnog panela treba da bude uzemljeno. Evo radi ono. Nema veze, hajde malo ćemo da... Ovo su sijalice od 100 W. Ova je slaba. Ne svijetli mi dobro ova sijalica. Tako. Da provjerim ponovo napon, ja vam pao na ovom 208 V, dobro. Ajde da vidimo ovako. Jer kaže 1500 W, da vidimo hoće li on moći da isporuči 1500 W. Dakle, evo, uključili smo 4 LED sijalice po 12 W, hajdemo reći. Imamo ovaj od aku bateriju koju punimo, ona je 2 ampera vuče. Sad koliko to je 220 puta 2, koliko je vati? Ubodna pila 800 W. Da vidimo može li ovaj mali pretvarač. Dakle, funkcioniše. Uz malo uloga možemo da dobijemo korisnu energiju.
Evo, punimo bateriju. Možemo da punimo bateriju da imamo svjetlo. Ovo kao da ne radi na ono što je ovih. Besplatna energija.